ke dumedishe batheeletši le babogedi ka moka ba Thobela FM lebitso la ka ke nna Lethabo le Joy la ga Mathato le tšatšing la mamotlha re dira dilo ka tsela ye fapanego tseba ga botse gore tšatši ka tšatši goba ke re mokibelo mongwe le mongwe ge re le mo moyeng se ile gore se dira ko go nwa tee le Lethabo the tea talk le Joy benong le tšatšing la mamotlha re se dira se re le dikgašong phaphušing tše dikgolo tša SABC mo Auckland Park mo ile goreng ge ba wena o na le data ka nnete o tla kgona go e bona go di social media tša rena go YouTube gotlhe mo ile goreng o tseba go botse gore Thobela FM e gona ge ba o nyaka go thieletša go tshwana le ge re thieletša mehleng le gona o se amogetše o tla kgona go thieletša seyalemoyeng sa gago sa mmamorata sa Thobela FM ke monate breakfast show ka tsela yone o tseba ga botse gore go ra gore re na le motho o ile goreng o re tshwaretše tše dingwe gopola ga botse gore se ile gore ra se dira se segolo ko gore tšatši ka tšatši ge re bolela re go fa ditaba tša batho ba bangwe ke go no dira gore o kgone go lemoga mo wena gore tše wena o ka ba o tsene ka re ga tšona mathata o ka ba wa lebeletše a go felele moo motho o kgona go tšea peini ya gage a fetola bophelo ba gage gore a tla kgone go phela bophelo bo bokaone ke ka mokgwa e le gore re le ka go tlhotlheletša wena ka gona bjanong letšatšing la mamotlha re na le Clara ke di bone Mashabane goba la Clara la ke di bone o le nyake dumela Clara ke go mogela le kae Lethabo go lokile goreng o sa le nyaka a re thome ka eo lebitso la ka ke belegwe bamthia ba re ke nna ke di bone yeah ka di bona mo bophelong gore o di bone ka di bona go fitlhela ke re actually ke di bone ke nna Kgaogelo so that is why ke nna Clara Kgaogelo Mashabane Kgaogelo šetše o ngwadišitše Home Affairs ba e tseba e setse ba e tseba o tsamaile ngwadiša ke tsamaile ka ngwadisha because ne ke setse ke bona gore ke di bone e ntsamaisitse go dilo tsentse leng gore di nkutlwisitse bohloko thata ka re no because ke nagana gore ka dinako tse dingwe ga re lemoge le mabitso a re a fang bana gore a feleletsa a etsitse ka nako re nene gore re thia le bana ka bo rakgolo ka bo mani ka bo mang but re sa tsebe gore mabitso a re a fang bana a ba le meaning o e leng gore a ka ba imela kgotsa ka ba shogofatsa mo bophelong so nna lebitso la ke di bone e sa le lang imela mo bophelong but lebitso la Kgaogelo ke bone leng shogofatsa o bolela gore ke di bone e bile taba e le gore ngwa di bona ka nnete motho mongwe pele re tsena go tše dintši ka lebaka la gore ke lebeletše buka ya gago e re forgiveness is about me ke e le gore o e lokolotše ka 2020 ke nagana gore o thoma o bolele ka forgiveness gore go na dilo tše dintši e le gore le di go koša botlhoko mo e le goreng o bona mogola wa gore o tshwarele goba o tshwarelwe e thoma ka wena e upea pele re tsena mo tabeng eo ke nyaka re thome ka go no tseba gore Clara ga re o imela ke lebitso la ke di bone o go tšea le kae matho mangwe ba o bitša o le ke di bone ntse o le ngwana o sa tsebe selo o go tše jwang ka gae nna ka mo lapeng re hotse bima ke mo e leng gore ke thoma buka mo teng buka ga ka no e thoma mo setse ke godile ke le kana but ke thoma ko mathomong so ke gotse bima e se ngwana o monyane so rena re gotse ka mo lapeng le leng gore na re le if na re se 16 na re le 18 re nna ka mo lapeng le le 1 re nna ka mara 2 room ene e le bana ba mama ka moka go ba no e le bokoko bo mani bo mamoholo bo mang so we had batho ba bangata ka mo lapeng ba ene gore na re dula le bona so ke gotse ke sa itseng tatwaka so go se itseng tatwaka ke ntho e leng gore le yona ke le yang go keletsa gore ke be le go kwata mo bophelong so ka mo lapeng isa le ra re ga re nna go kry gore na go se monate ka mo lapeng na go nene abuse na go nene tlala it's one of the things se leng gore ke le dia dlala tema e kgolo mo go nkutlwiseng bohloko he ke santsane ke gola so ka mo lapeng na ile lapa le leng gore rona na re bereka o le ngwana wa 7 years na re tshwantse re bereke gore o kry dijo ka mo lapeng you had to work ka tsela sa tshwanelang gore o tle o kreye dijo ka mo lapeng so nna go goleng hwa kana go se monate ke phela ke botsa batho ba bantsi ke re motho ga mbotsisa ka childhood gore go goleng ga ona ke nna go le bjang ntwe ke gopola pain fela because dinakong tse dintši ke utlwile bohloko more than gore ke iketle e se ngwana o monyane ke gopola kana kwena ke sa le ko grade 2 ke le kafya this family ya ka
a ntshuma mama rena na nna ko mmerekong so mme wa rena na ile domestic worker ga ka tsamaya mmerekong ra be le ra sala ka mo lapeng na re sa sale monate gore mama ne be le sa mmone tjatji ka tjatji mama na re sa e ba mmone tsamaya a khona boya morago yes mama na tsamaya beno ne le shala le mane le bokoko le bommane yes na re sala le koko le bommane le bommamogolo so ka mkhoko botsang gore na ile lapa la batho ba bantši so na ile bommamogolo bommane bo ene motho mo lomong na ne tokelo ya go iketsetsa se batla go se etsa mo dimagao kana kwa batlo yetsa so go goleng ga kana go le bima so ha ke nagana taba e ya ofia e le yona ke yona e leng gore ke sale yang kira gore ke gole ke kwatile ke gotse ke tletse ka moya go ipuseletsa thata because ke ne ntwe ya gore if only men are staying gore ene there was no way gore men a ka nna gare ga ke mmerekong ha sa mmerekong go ne ne tlala ha ya mmerekong go ne ne botlhoko o shetse o laeditse taba ya gore papa e ba sego mma e ba le gona mare le yena a sego botsebotse no mme na le hona but ke nagana gore go se go sego ka lebaka la moshomo yes ka lebaka la moshomo a gona ka gae tšatši gore a gone go tlhokomela nna ge re lebeletse o shetse o laeditse taba ya papa bana ba bantšhi go ba kere batho ba bantšhi mo go rena mo di-community tša rena ba bolela ka mokgwa e le goreng go tlhoka papa go ba tshwara ka gona le gore bophelo bo boe kaone gantši ke no fela ke re o tseba jwang ka lebaka la gore a sanka wa ba le ena a ke tsebe gore nkuišana gantši re re o tlholosela selo se ile gore wa se tseba motlhomong bjanong go ya ka wena gore o tsebe gore go tlhokega ga papa gago bophelong ba gago go tlišeditše botlhoko o tseba jwang ka lebaka la gore a sanka ba le ena ke rata question ya hao yona e easy gore o itsebe why because re tsena dikolo le bana ba neneng bontate wa bona re phela mo community e leng gore bana ba nene bontate wa bona mo e leng gore o kgona bona gore o ka re bophelo ha mmagisane bokao le le gore a se always case ya gore mo go neneng papa dilo di perfect but go ya ka go lebella ka mkho ba phelang ka teng ha ba ka re trip ko sekolong because go ne ntate ka montlong wa khona gore a patele he ngwana sena ditlhako tsa sekolo because ntate o teng ka montlong o nene gore a be able gore a reke ditlhako tseo gore ngwana a ye sekolong gona a se taba tsa gore always ga go ne ntate ka mo lapeng go monate go ne batho ba ileng gore ba fila gore ntate wa bona nke be sala se phele because a tshwenya mme wa bona but ke nagana gore go lebella ha rena re bona bana ba re tsenang le bona dikolo ba ne ntate ene ba ne dijo tse nna re senang tsona ka mo monaganong wa ha o ba le ntshwela gore mohlomongwe nke ba le teng le nna ka malapeng la ka mogae maybe because nna ke phela ke nagana gore maybe nke be na le teng ke be re sa dule le koko nke be re dula gae ha bo rena nke be le gore na le teng maybe ra khadina ka re tseya because a kere ke sese wa papa nke be le gore na le teng papa sa bereke mara ke nagana ebe nka se shome ka mengwaga e 7 nka se moshomong ke le ngwana le moshomo gore ke tliše dijo ka montlong papa na tlo tsoga le le gore na le ko contracting but papa na tlo tsoga a tsamaile o bereka know that gore ke gopela there was a time hona mo around nako ke ne bo 7 years 8 years my brother kile our from go di Mali bridge a wela mo fatshe because na re tsamaya re topella ditshini. I'm not saying to teach ngwana something go bima mara rena ka mkhona re ithutang ka teng na go le bima because na re tshwantse re tsamaye re lo topella dilo tse o ba re topelle so that we can re tlise dijo mo ntlo so our from go le bridging a wela mo fatshe so wa tlhaloganya gore dilo tse di bana ka tse when you look at them ore mara nta teng ke ba le teng maybe na go ka se be ka tsele go leng ka yona o boletse ka taba gore ile wa swa ke go ka re gona le taba mo tabeng eo e bo fishitse keng go dirileng gore go be le maemo a go swa o isa lo monyane ka tsela eo ka mko ke tlhalositseng gore because men are staying mo lapeng re nna le bommane bo koko bo mang ene abuse na ile ko dimuthata ge o khalimiwa wa bethiwa ge o riwang wa bethiwa so ge motho o abe antshuma ka metsi it was tsela engwe ya o khalemela ngwana so o tshetse ka metsi ka lebaka la gore o bo dile phosho o le ngwana so ene mme wa ka a se itse ka taba until ke be ke fola ba se mo phone le ba se mmotsa until ke be ke fola so yang kira gore ke be le mind wa gore man ga ke gola ke tlo ipuseletsa gore ke nene nthwela gore ke batlo gola ene ke batlo ipuseletsa ge go bona ka mogwele gore go tsheka gona the childhood ke le ro sa tjore botsa yona gane bjale le go ya pele ge o thoma gona o ba le monyetla wa gore jwanong o ka re ke mosading ka dira dilo ke di step tše fe tše ile goreng tša mathomo tše ile goreng o di dirile
go netefatsa gore o tswa ka gae o tswile neng dilo tse e le gore ntse di dia gore ka mokgwa o thomileng go bolela gore ba o ipušeletša ke na le bonnete ba gore bile o thomile le o ipušeletša pele o e tswa ka gae ke dilo tša go tshwana le dife tse e le gore bo bona gore ke a di dia mo ene ke di diela gore ke a ipušeletša ka lebaka la ka mokgwa e le gore ke tshwere ka gona ene I want to say this ke leboga modimo le thabo gore ga zanke nna ka ipuseletsa ga zanke ka ipuseletsa so he mengwaga ntse tsamaya sale ya bole gore ga re sa nna re le ka mokgola re le ba bantši ba bangwe sale ba tsamaya ba kry-a metsi a bona ra sala le mme and then go saleng le mme ga re na le gona ke bone go busitse lerato ka mogare ga family so ke nagana gore modimo nthusitse gore ke sa ipuseletsa but ke nagana gore ntho because ga zanke ka dila ka yona ke nyakile go ipuseletsa ke fetsa o tsena ka mara lenyalo later on ke te kry-a ke ka mara relationship le molekane wa ka and then ha ke kry-a bophelo bo se monate ke mo go tsogang ntho e la gore o thoma go gopola ke kgona go gopola so e ra gore ntho ke nnete ya gore dilo tše e le gore masetlapelo a e le gore re tsamaya ka gare ga ona ge re gola o ka nagana o ka re a fedile goba o ka nagana o ka re a lebetšwe mo bophelong ba ga wena wa ipotsa gore o lebetšwe only gore go gola go na le mediro e mengwe o tla reng go e dia ya tsoša ntho ela ya go dira motho e le gore o kwa botlhoko bola o ka re ke gona o bo kwa gane bjale yona e ka mokgwa ke ka lebaka leo ke phela ke botsa batho ke re he re ka se dili le ngwanyana o e leng gore sa la gobala ka mogare ga Clara the child in me the girl in me because ke bone gantsi go tsoga pain ya ngwanola o e leng gore ga sanke ra e addressa re santsa most of the people ba e leng gore re ba bona ka tšeko ba leng di-bully ba le eng gantsi trace back kwa ba tswang ko teng o tlo kry-a karabo ya gago most of the time ga o ka boela morao man wa boela morao whether wa boela morao as a teenager wa boela morao as a young girl wa boela morao ko high school o tlo bona pila gore go nene ntho e leng gore motho e sa le ya mo gobatsa and ha zanga dila ka yona benong ge re bolela ke nyaka gore re tsene tabeng ya gago ya mo ile le gore wa phaiwa thetho ka gang ke o mongwe wa ile gore e be le dula le yena ka gae nna se se diragale ka tsela efe ka ge setse ke tlhalositse gore na re le batho ba bantši man ka mo lapeng na re le batho ba bantši ka mo lapeng so ka gantši hebe e le gore na etsa so go na le motho e leng gore na lema so most of the time motshare o tla tsamaya a ilo lema ba bangwe ba tshameka ba bangwe ba irang so na emela nako e leng gore a gona motho ka gae ene o tlo etsa ene a be a ntshepisa mantswe gore ga o ka thoma bolela ka yona ke tlo utlwisa mme wa gago bohloko so ke ntho e leng gore ga zang ka bolela ka yona ka be ka gola na setsa le mogolo ya na setsa le mogolo because yena na setse le motlogolo e leng gore na le mogolo man gore na ba tlogolo bo botle so na ile ntho e leng gore nna ntshepisa all the time gore wa be wa bolela ka yona ke tlo dila ka mme wa gago so ke ntho e leng gore ga zang ke ka ba bolelela ko hae until ke be ke ntsha buka e be go sena le motho o motse wa tsema nna sena le motho o mongwe a tsebang ene le yona ke ile ya mpha di-questions tsa gore mara go tlile bang gore ba sa tseba or go tlile bang ba sa bona o nagana gore ne ba sa bone ba ka bena be le rena ba bona ba ka be le ra ba bona ga ke itse but ke itse ga ke tlo itlhalosa ya ba gona ba bulang matlho gore nna re sa tsebe gore something like this happened in the house ge o tšea monagano wa gago o bušetša nakong yona yela ke bolela se ka lebaka la gore nna le wena ge re bolela ka tsela e taba ya JBV e sa tšwela pele taba ya banna ba go tlaiša bana tšatši ka tšatši e sa tšwela pele ge wena o ke tšea o ke peya nakong ye la ngwanola o nagana o ka re ke eng seng ke bo se dile ka motsotso wa nola ka nako a nela se e le gore mamotlha go lebelela gore nkebe ke ska tšea nako motlho mongwe nkebe ke dirile ka tsela e ka dira o nagana o ka re nkebe go diegileng ge re bolela le ngwano e le gore o go theeleditše gane jwale re mo fa maele gore if o le ka gare ga situation e so nna ke tswang ka gare ga yona ke re go kaone o ka dira ka tsela e ka ba efe ke rata question ya gago but ke nyako re lebelele ka dilemo tse di sa tshwaneng mengwaga e sa tshwaneng ke nagana gore gone baneng re phela mo nako e leng gore dilo di advance ka tsela e leng gore motho o able gore a ka bua but then ka nako e leng gore nna nako ke sa le ko primary school na go se easy gore na o ka itlhalosa o tlo botsa mangwa reng na go sena le platform ya gore o ka bua ka dilo tsa go tshwana kana le tsona tsa nna nka re ko ngwana ka re
bolela ka yona botsa motho o mo tshepang. But ntho tshwantse o itlhaloganye ke gore nna le ngwana o a neng 7 years ka tse gore phela mo nakong e leng gore re different because nna ka nako ela na ke sa dumellwa go bolela ntho o tshwana kana le yona eo. E bua nagana ka reng ke bo boletse nako lentse go tla dira o nagana gore batswadi ntse ba tla go tshepa ebe tlo diang ka situation ya ne o itsebang ya go ya gae ka nako ela nke bo bile le sebete sa gore re ke bolela o nagana o ka reng ba o ntse go dirang ka nako ela e habedi na ba ka itseya ba dila le yena na ba ka se itseye why ka lebaka la gore ka mkhosetse ke tlhalosang gore na ile lapa le leng gore dilo tse dintsi already ne re setse di etsagala so ke a nagana gore na ba tla itseya na ba ka se itseye but ke nagana gore should I spoke about it ka nako ela maybe nke be go bile le phapane go ngwana o ile gore o theleditse gane jwatso o lebeletse gane jwatso o ka reng go yena bolela ka yona even if o ka se botse mme wa hao maybe because ke deala ka di-teenager hona bja nong ke bereka ka di-teenager thata sometimes ebile bo mme o kry-le gore it's not every mme o e leng gore o tla tshepa ngwana gae bolela ka yona botsa mme bolela ka yona kry-a motho e leng gore o tlo bolela le yona ka yona le yena motlho mongwe a re rume re bolele ka tsela e le gore o tsene lenyalong la gago go tsena ka lenyalong go diregileng gore mafelelong o bo fitlhe mo e le goreng o bolaeditse peleng gore e bo o nyaka go ke revenge e bo o nyako ke pusheletša e be go diegang ka gare ga lenyalo gore o bo o thome o be le maatla goba o be le mogopolo wa gore ke nyaka go ke pusheletša ke nagana gore nna le ntate nako re nna bo botlhe ka malapeng ga ke ra nna monate so go boela moraonyana ga nnyane ke nagana gore ke phela ke botsa batho gore maybe e ka ba tsele ke tseneng ka yona ko lenyalong e ile gore maybe ebile dilo di sa ba ka tsele di bileng ka yona but then ke batlo bolela hape gore ha isa berekela nna eseng gore a ibereke so nna le ntate ha re tlo kopana re no kopana ko lenyalong and then ra be le gore re decide gore re ilo nyala ha zanke ra ba le kgwerano kgotsa relationship e leng gore ba re it's active ra tsebana ke tseba gore le thabo kwatisa keng wa itse gore nna ke kwatisa keng ke ratang a ke rateng and all that re tsamaile straight ra o botsa baruti ra tloga baruti ra botsa batswedi ba rena so mara seta date ra nyala so go nna ha rena ka montlong na re ntse re le batho ba bedi ba re sa tsebaneng ba re sa thabelaneng ba ke nagana gore ke phela ke botsa batho ke re ke nagana gore lenyalo la rona na re nyetse because na re batlo protecta faith ya rona kgotsa pitso yaka as moruti because as moruti or ngwana modimo go ne lo tse ileng gore pila nna ke sa tshwanela gore ke di etse kgotsa ka tshwanela gore ke di etse and I thought gore tsela e ka ba tsela e kaone e nka irang gore ke sebe ka wela ke kgono phetahatsa so ke nagana gore go nyaleng ha rena e ka ba le gore yena o nyetse ka di reason tse itseng but nna mabaka ka go nyala ke nagana gore na ile gore na ke nya go protecta calling e ke bileditsong yona ga o tsena ke nya go protecta le gore ke ngwana modimo ke phulusitswe ka you know what e re ke no nyala so that ke khone gore ene ke yena motho e leng gore na utlwisisa gore ke re a re yeme re se beretsene ka mara ha re lenyalo because go ne ntho re protecta bophelong ba gago ka moka go motho a lebeletseng go buka e ge e bo ka e samapa gore motho a kgone go tsamaya a inyake letšatšing la mamotlha e ka baeng go ne lo tse dintšhi ke nyaka go bodisa tsona e upia ka lebaka la nako re fitlhile mo e le goreng o swanetse re fetse e upia go tswa ka bukeng ye ge ke setse ke e badile ke le thabo go ya ka wena ke thuteng ga o setse o badile buka ya Clara Mashabane e reng forgiveness it's about me mo gare dilo tse tsotlhe tse ke di badileng tse di nkutlwisitseng botlhoko ke santsane ke gola ka mara lenyalo dilo tse tsotlhe tse di nkutlwisitseng botlhoko ke felleditse ke bone gore the way na ke leng bitha ka teng ka lemoga gore ke fole tlamile ke tshwarele ene go tshwarela ke bone ke sa tshwanela gore ke tshwarele nna fela mara nna ke tshwanetse ke tshwarele batho bo botlhe ba ba dirileng ntho ya botlhoko ene ke lemogile gore go foleng gaka go tlile he ke fetsotse ya qeto ya gore ke nya go tshwarela batho ke nya go tshwarela molekano nna ke nna le yena o zang ke ra phedisana pila ke nya go tshwarela family ya ka ba ba mfisitseng so healing ya rona
go botlhokwa gore re fole mara go fola ga rena a re no tsoga ra fola ka boshigo go fola ke leeto le thabo and one of the things that we need to do ke gore re tshwarele gore re tle re be re fole and go fola ke phela ke botsa batho ha o robale ka tsheko ka boshiwa tsoga wa re ke fodile mara o ke leeto o tshwanetse o bolelle batho o tshwanetse o bolelle ola o tshwanetse o bolelle ola so nna mara se nka se botsang batho ke gore go tshwarela go a kgonahala and go tshwarela go ne di benefits ke se ke leng sona ka jo ka lebaka la re tsatsi le lengwe isale ka decide gore ke nya go tshwarela ha ke sa robala ka dipilisi because there was a time when ke robala ka dipilisi ke nya ke lo ipola gantsi mara I'm this healthy ka tsheko because isale ka tsia nako ka re ke nya go tshwarela so it's possible so now when I get married when God bless me with a partner in future I'll be a better spouse because ke fodile ke tshwaretse o kra a new person ke Clara o momtša ke fodile ke right mo ke leng mo teng Clara ke nagana gore motho mongwe re tshwaraganyane gana mowe re yo nwa metse ge re bua re tlo tswela pele le yena Clara ka mo studiong re kwetse dingwe tša go feta ke go mogela gape go ina le rena ge ba ke gona o fitla o tseba ga botse gore o tlhaetswe ke tše dintšhe le tšatšing la mamotla TikTok le Joy e direga ka tsela e fapaneng go gopola ga botse gore re mono di-studiong tše digolo ka mono Auckland Park mo e le goreng re go fa lenaneo la rena la the TikTok go tswa go SABC yeah re sana le yena Clara Kgaogelo Mashabane o bona ke tsamaya le wena ke na le wena ke di bone o tsamaile ke Kgaogelo beno Kgaogelo ke rata Kgaogelo o feta Clara mpone ge re tsena tabeng ya lenyalo o boletse gore o tsene ka gare ga lenyalo ka mabaka a itseng go ba so ba bantši gane bjale ge re lebeletše batho ba re manyalo a matšea e sa le nnete batho ba na le mabaka goreng ba tsena ka gare ga manyalo le wena o bile lebaka la gago le le gore o tsena ka lenyalo nna o ntse o lebeletše le gore o tla feleletša o morata motho ke nagana gore ke tla feleletša ke morata ke nagana gore rona batho ba or ke no rona black people a ke re wa itse re phela re nene di mo re yalang bo makoti mo teng wa ditse ditshebeletsonyana tseo tse nyane tse mo ileng gore yala bo makoti re ne tsona go kerekeng re ne tsona go mahaeng ba gekola ba di etsa gore rona fatshe ra bolela go ne dilo tse dintšhi tse ileng gore ba ruta tsona mola tse ileng gore pila na ba setlhele ba tshwana le gore ba bolele ka tsona re ithuta ha re ntse mola go ne dilo tse ileng gore re ithuta tsa go tshwana le gore lerato le tlo gola ha le ntse le nna ba bohle o ne le motho ka mo ntlong so le nna ke nagana gore temošo kgotsa advice se le ba mpha yona ke yona e ya gore lerato le tlo gola ene le nna ka be ke tshepa gore no man lerato le tlo ba teng ha re ntse re phela o šetse o boletše tabeng wa gore ile wa nyaka le go kepolaya ke nagana gore motho ga fitlha maemong ao a o nyaka go kepolaya ke ge e le goreng o ka gare ga kgatelelo e ntšhi ya monagano ke bo depression di-anxiety ka mokana tsona di le gona o ka re ke nako e fie e le gore o fitlhile mo go yona mo e le gore wa kekwa mo mmeleng wa gago le mo mading gore jalo gona ke fitlhile mafelelong a ke sa nyaka bophelo e be go diegang ka nako e go wena ke botšhia se ka lebaka la gore bophelo ba gago dikgato tše dintšhi e bentše go se bose ke eng se mafelelo mo re tla reng last straw yona ke ya mafelelo ye ntirang gore ke bone gore botsebotse bophelo bo a sebaka so ntho e nkirileng gore ke fitlhele mo ileng gore ke re mo hona mo a ke tlhele ke khona o bolela nnete ga gore nna bophelo ba ka ga o ka bo lebella na go ntse go ne pain go goleng na go se monate na go se monate ke nagana gore ha ke tlo tsia decision ya gore man mo o ka re ha ke sa khona tswela pele ke gele gore na ke setse ke le ka mogara lenyalo ene o ka tshepa ala fetsa mengwe mentho ka re feditse 3 years fela and then na ke tshaba ke nagana gore na ke nya go tsamaya mara na ke tshaba gore ga nka tswa mo lenyalong ka boela gae ke tlo tshegwa ke lena bo makhelwane gore she's a return soldier, she came back home eng and another thing re boele morao ke protecta le yona pholoso gore pholoso ha e dumele kereke ko le rerela ke re bodumedi ha bodumele pila vele le nna pila motho ha tla mo nna gona banong a re a go monate a ke thome ke ba advice ke re tsamang lo khaogana ke itlhoile le nna pila tlhalo o ka re ba ka boelana ba lokisa o bolela nnete pila tlhalo
a ipila whether ke bodumedi whether ke life in general pila tlhalo ha ipila. So nna bothata ba ka nna ke tshaba tlhalo, nna ke tshaba bolelwa, nna ke tshaba bolela ka yona, ene ke tlo bua ka boshu ka rera ka reng e bile hore le nna lenyalo le mpaletse nka bua ko wena ka boshu ka o rerela ka re modimo wa pholosa marapaletse ko pholosa nna wa tsa ke eng e tshweng e thoma mmakatsi e bo tshaba tlhalo e upia o sa tshabeligo lihu na o kare ke ntho e etsahalang once and then e fedile, and then he ke setse ke tsamaile le he le bolela lo bolela le mang le he setse le bolela lo bolela la reng because ha ke sa lutlo. So na ke ne ntho ela gore no man e re ke felletse ntho because na nka se khono lebella na ke bona o kare bophelo ka morao ha tlhalo na boslele bo le teng bophelo after divorce na ke bona boslele bo le teng ene ke tshaba le dipolelo tsa lena ke tshaba le na go lebella batho ka na go ba lebellela ke mang batho di colleague na go ba lebellela ke mang. So ka be ke nahana you know what se se kaone gore hinke be ka tsamaya ke feditse dilo tsotlhe lo sala le reng ko mang motlha o sa le gona o kgonne go ngwala buka ke eng se se boletseng le wena gore o ska ba phethagatša taba gore kgone ke polai gantsi ge ke leka go ipolagatsang ke ha iragale ebile seng gantsi ke tryile habedi gantsi ke yona mo go ipolaya gore hanga re ka yetsa na isa yetsagale then go a fitlhela mo nna ke ba ke bonang gore modimo ha so fetse ka nna modimo na so fetse ka nna le modimo na so le gona bana modimo ha so fetse ka nna. So ke itse ha ke lebella gore no man modimo ha so fetse lebaka la gore ntwe ha ke planner ke re ka yetsa isa etsagala ke lebaka la gore modimo ha so fetse ka nna ene ke itse ha ke fola ka be ke lemoga gore ka nnete modimo nna na so fetse ka nna motho mongwe re lebella taba gago ya mafelelo botse ke nyako re tswa ka mo tabeng ya gare ga lenyalo mo ile goreng o fitlhile o nyaka go tlaisha go ba gore ke revenge ke se gore ke revenge go ba ke bie ka tsela ife wena o tlampotsa mo monneng wa go itefeletse go yena go ba motho mongwe o mo koshe botlhoko ka lebaka la botlhoko bo wena ntšintše bo le ka mogare ga gago ebile go tlile jwang gore o fitlhe maemong ao next setse ke le bitter nna next setse ke le bitter ka ne le ntse la bitter ka Sepedikeng le gona tla ro le nyaka re no le bitter na ke setse ke fitlhile mo pointeng o leng gore na ke le bitter man ka tsela e makatsang. So for nna na go nene dilo tse dintšhi tse gore na dire ha hala ka montlong mo monaganong wa kana ke nene ntšhwa gore mara motho mara nka fetsa ka ene gore na ke phela ke nene ntho man in my mind ya gore whatever eng kutlwisa botlhoko whatever problem ke kopanang le yone tshwantse ke fetse ka yone. So na ke phela ke nene megopole na ke nene pefelo ntši mane a ke rate motho na ke setse ke fetogileng yena ene ke phela ke botsa batho ke re looking at the character ya Kgaogelo ya Clara I'm a very good person but ke sa le ka e kry-a ke le ka mara seemo so e leng gore na nka bola batho ke se aware gore gore nako nnagana setse ke le kgolegong ke re mara what did I do gore nako e iputsisa hantši gore mara ke eng ntho ke etsitseng mara bothata ba ka na ke fitlhile ko periodeng le gore na ke kwatile thata ene go ne dilo tse dintšhi tse sa le di a iragala ke sa gola ka se di address ka se bolele ka tsone ga se bole motho e sa la re sorry mo nna. So ke mo na ke feelang gore pila motho a utlwisitse botlhoko ke utlwisitse botlhoko yena tara so na ke nene enga engwe na ke feela gore ntho engwe le engwe nka ira buka ye batho ba bolelang ka bona maina bona ke a nnete go ba wa change no ha ona mo ke beileng lebitso la motho ba tseba ba tseba go ya ka wena gore ba tseba ka mogo o le gore ba tseba gore ke bona ba leng ka ra dibuka ke nyaka go tseba ka wo ile gore ba go phaya Thito malomo wa ga wa gale o nna go phaya Thito o sa le ngwana ge buka ye tswa ka ga e ba bolela ka yona o sa le gona o sa phela o sa phela ene ha nna le yana tsang ra bolela ka yona itshile ka jeko ka ga e ba reng ke nagana gore ke batla mo protector as much as possible because bo gae ke nagana gore most especially abuti wa ka o a belegwang le nna ke nagana gore na ba tlo ira dilo tse di unthinkable. So ke nagana gore modimo o thomile ka o fodisa nna ga ke protect yena ke yone ntse ke bolelang mo bukeng he ke santsane ke ngwala ke bolela gore re nene ditsela tse dintšhi tsa go protecta batho ba ba re utlwisitseng motlhoko di abuser tsa rena re nene ditsela tsa di protecta gantši but ke nagana gore nna in this point ya bophelo modimo thomile ka nna for lapa la ha Mashabane a se nna setlhabelo mara modimo thomile ka nna for lapa la ha Mashabane le my ex-husband re wa tseba gore we spoke about this nna le yena hantši le setse gone banong he setse re kgaogane ke mmontsha mabaka gore mara do you know gore ampore ke
ya to this level gore ke utlwise botlhoko Yeah. a mpotsa re no I'm well away ka mokgona se tsong tlhoile ka teng towards the end ya lenyalo la rona. Ke nagana gore re fitlhe mafelong a nako ya ka le ya gago go na le dilo tse dintšhi tse e le gore bolela ka tsona ke nagana gore ye nngwe ye e le goreng e batho re ka ithuta yona ke taba ya go tshwarela le ge batho ba se ba gopele tshwarelo o e fitlheletse jwang a e bonolo kudu ka lebaka la gore dilo tse re tsenang ka gare ga tsona batho ba ba go dirileng tsona kudu ge ba e sa le gona o e sa ba bona tšatši ka tšatši kudu ha ba sa re ke gopela tshwarelo ya ba sa bolele selo ka ra seng ke direge pefelo ya gago e bjang le gona o fitlhile jwang mo o boletse wa re ke leeto go tshwarela motho e upia gannyane ntse motho ntse a e gona o die jwang ba bangwe ba tla re bile gore status o beile status yena o no tswela pele ka bophelo ba gago ntse o tseba gore o kwisitse botlhoko re nene batho ba bantši ba ileng gore ba re utlwisitse botlhoko and ba santsane ba phela re ba bona ba feta re ba bona ba posta re ba bona go le monate ke bolela thata mo bukeng ka gore go botlhokwa gore re tshwarele batho le hetse ba khopele tshwarelo a go moroba I'll promise you one thing le Thabo a go moroba gore ke o tshwarele o sebe o tle monna o lemohe ka nako ngwe batho o kry le gore maybe o lemoga ba le just go lemoga gore le o sa imini mara go lemoga gore ke utlwisitse botlhoko ene ke khopela tshwarelo mara nna ke nagana gore ke thusitswe ke gore ke nne fatshe ke nagane gore ka mokoko o tlhaloseditseng sa thoma gore tshwarelo pila a se ka wena tshwarelo e ka nna he setse ke o tshwarela wena a ke sa etsetsa wena whether wena o tlile wa re khopela tshwarelo o ra wa e khopela ke lebeletse gore ke nya gore go fole mang go fole nna ene ha re tshwarela motho ra gore ntho a irileng e lokile no we don't mean gore ntho o irileng e lokile ene re gore sebe se o se irileng ha re away ka sona re away gore sa le wa bola motho e sa le wa mpolaela ngwana but I'm doing it for myself ke etsetsa nna a ke sa etsetsa wena ya hao o tlo e bona le modimo tsa mara nna mo setse ke etsetsa nna ene ke a itse gore go boima go tshwarela motho a sa reng khopela tsware ene go boima go tshwarela a rapist a sa yang tronkong a ntsa feta mo strateng a tsena a tswa tsamaya mara he re ka fitlhela go itse gore ha re tshwarela batho a re ba tshwarele for bona but re ba tshwarela for rena a go easy mara do it o tlo e bona it's possible. Gaugelo batho ba kereka e buka ya gago re fitlhe mafelong ntho e boletseng e boima kore go no e kwa fela ke itheleditše e boima beno nnagana o tshwanetse o e diragatše e tlo ba leeto le letelele batho ba ikhumana ka buka ya gago buka ya ka he ba ntlhoka batho ke teng mo Facebook ke nna Clara Kgaogelo wa ga Mashabane ke nna Clara Mashabane ko TikTok le ko Instagram and then ke teng le mo WhatsApp ka 071 9865 019. re ke tsena kwa ke leboge gore o tle ka mono studiong sa rena o kgone go boledišana le rena ka bophelo ba gago e le gona re lemoša ba bangwe ba ile gore ba ka gare ga tsona ba ile gore ba tlo tsamaya leeto le le boima ba nagana gore ke bona ba itirere ba kgomotsege batho ba go tshwana le wena ba kgonne go feta ka gare ga tsona mamotlha ke batho ba ile goreng ba fapane le bagale benong go a kgonega re ya leboga ka tsela e ka mo go ile gore re fitlhile mafelong a lenaneong la rena letšatšing la mamotlha benong ke re go Kgaogelo batheletši ba rena motlho mongwe lentswe la mafelelo sentence tee ya mafelelo ke a tseba gore buka gago re forgiveness is about me mara ya mafelelo yo o nyakang ba itopa go tswa bukeng e gore re re motho a tle ka nnete a tsebe gore tshwarelo e tswa kae a re ke buka e ke gore tshwarelo e botlhokwa ene tshwarelo e neng di benefit batho a ba e try e tlo ba berekela a go sana se nka se bolelang go feta mo benong nna le wena re tlhakane gape bekeng e latelago gona mo go Thobela FM mošate.